Sanibonani ke ubongiwe lo Ndlovukazi, ngiza nendaba wena uzana nini endlebe namhlanje. Nginiphathela istory esinesixwayiso phakathi. Ngiyacela ke nizama ukudonsa itulo nihlale phansi nilalele bese niqeda mase nisilalelile sonke le story nikwazi ukuthi nixwayise izingane zenu zamantombazane nodadewenu nawo wonke umuntu okhona nje ekhaya ukuthi azi ukuthi nobhuti abathile abathwele abenza izinto ezobugebengu ebantwini. Okay, so qala lana ke. Usisi uyangena ungena la ku DM yami uzongixoxela ukuthi Ndlovukazi ngiyacela ungixoxele naso story uthi ngangithi ngiyahamba nje ngiya emsebenzini uthi hayi ngihlangane nalobhuti lobhuti alokho engilandela. Uthi maka ngilandela nginganaki ngibona ukuthi okay mhlawumbe uyazihambela nje uzihambela indlela yakhe uthi hayi ubhuti aqhubeke. Uthi ngizama ukudakha ngishone kwesinye isitolo ubhuti ayaqhubeka azagcina ubhuti engiapproachile uthi ke ubhuti ke abesemcela ke inamba yakhe uthi usisazagcina sevumile amnike inamba yakhe ngempela kodwa nje bekumuntu obemlandela nje into yakhona was really uncomfortable. Uthi ke kodwa ngoba masithi enene ingathi ubone ngathi ubhuti uyamshela futhi acabanga ukuthi okay kusho ukuthi umuntu vele obefuna ukungishela uthi nangempela amnike inamba yakhe. Uthi usisi yena uyasebenza usebenza kahle nje uyinurse. Uthi nangempela ke ubhuti bese yamfonela ke makamfonela besethi uyacela ukuthi bahlangane. Uthi hayi nangempela bahlangane ubhuti abese yazama ukuthi athi ucela bahlangane for i date. Uthi nangempela bahlangane for i date ubhuti bathenga ukudla. Uthi ubhuti kube ngathi uzokhokha but kube nezinkinga nje ukuthi angisakhumbula ukuthi usisiwayethini kube nezinkinga nje angazi noma usisiwagcina kuyena nekhokhile kodwa istory siyaqhubeka ke siyaphambili. Uthi ke usisi abese lokheya ke endlini kalobhuti makafika indlu enkulu nje indlu mention nje right ekhona nje la eSouth Africa eKZN. Uthi abese yasho ke lobhuti ukuthi sebeyajola ke manje basanenyanga nje bejolile. In fact nje isikhathi esincane sebejola sezamnika ke ichance kodwa into ayitholile ukuthi ubhuti akayena wase-South Africa and akakhulumi ulimi lase-South Africa. Ukhuluma uthi makakhuluma naye akhuluma isingisi. Athi ke akayena umuntu vele ojwayele ukuthi ajole nabantu bangaphandle kodwa mhlambe ngoba lo ubuke ngathi umuntu onenhliziyo enhle athi hayi kulungile uzojola naye. Hayi nangempela uthi aqhubeka afike ngelinye ilanga amtshele lobhuti athi yazi ukuthini bengisacela ukuthi uzovakasha kuno aunt wami okhona engihlala naye and lo aunt lo uyilunga lomndeni ngiyafuna ukuthi ummithe because uyakholwa and umuntu olungile ngifuna ukubona ukuthi uzokuthanda yini njengoba nje sazi ke amadoda makasi introduce emndenini yakubo. Uthi nangempela lo sisathi akunankinga uyafika lapha naye uthola ngempela uanti okholwayo la ekhaya kuyindlu nje kodwa kunekamero empty eline trunk. I-trunk leli lensimbi leli lifaka ingubo iPostman kodwa leli lensimbi. Uthi bese kuba neBhayibheli kanjalo nje so lo sisi lo indawo la akhuleka khona. Uthi bakhuleke ke bakhuleke. Uthi mabakhuleka kasho uthi lo sisi lo mama lo engathi ubonisiwe ukuthi enene kumele kube naleli trunk la endlini abese yasho ukuthi enene that's why kukhona itrunk la ehlala la endlini. Abese yamtshela ukuthi enene naye uyambonela engathi lo sisi lo uneyinkinga financially kukhona inkinga nazo. Uthi lo sisi lo bese ngizitshela nje ukuthi hayi angizukumnaka ke kodwa vele inkinga zemali nginazo kodwa nje angizukumtshela ukuthi nginazo. Uthi abese yabuza lo bhuti ukuthi hawu kwenzakalani manje ngoanti wakho wayesengihlolela. Bese yamtshela ukuthi hayi no uyakhuleka velena makakhuleka umuntu ojwayele ukuthi abone nezinto zabanye abantu so kusho ukuthi ube nenhlanhla wakubonela into zakho. Lo sisabe sithi hayi kulungileke ngoba usengibonilile baqhubeke ke bajole nalobhuti. Uthi njalo ke makazobona indoda yakhe lo aunt ukhona afike futhi bakhuleke njalo wavula iBhayibheli bakhuleke kuthandazwe kusontwe. Uthi ke bese yamtshela lo aunt ukuthi enene if uyafuna ukuthi ambreakele izinkinga zakhe zokuthi zokuthi aphelelwe imali uzokwazi ukuthi amsize uzokwazi ukuthi amlungisele inkinga zokuthi angabi eyikweletini.
Thabe sethi hayi kulungile abesethi sizokhuleka njalo iprayer point yethu kuzoba ukuthi sikhulekela ukuthi wena kuqaqeka ibopho eziboshiwe ngawe ngemali kuqaqeka amafindo ngisho nezitha ezikuzondayo emsebenzini futhi emsebenzini kunabantu abaningi abakuzondayo abazofuna ukuthi uhlukane naleli ndoda yakhe oyitholile abakujabuleli ukuthi uthola indoda entsha uyacela ukuthi kungabi into ajwayele ukukhuluma ngayo emsebenzini indaba yendoda yakhe ngoba izomenza ukuthi abe nezithe eziningi ngevele bakhona vele abantu abangasamfuna emsebenzini ngoba na kunendoda so akayafihli indoda uLosisi ngithi nginganaki ngitshele nje ukuthi okay ngizolalela kodwa nje ikhona into engathi kushaya amanzi uthe khona masikunaleli trunk la endlini ngizitshele nje ukuthi hey leli trunk kodwa is not make sure uthi lo bhuti lo mangihlangana naye kusho loSisi wangitshela ukuthi usebenzela uEscom uthi sokuthi ngelilanga mangemvakashelile ngimtshela ukuthi ayike ngicela ukuthi ngikwashela iwashing ngoba nami ngifike neuniform yamanesi because ngihlanganise kanye neyami ngiwash uthi lo bhuti athi hayi no emsebenzini uniform bayasiwashela uthi ngibone ukuthi khonto wrong la but nami ngiwashe ke yami uniform ngiwashe bese ngiyayineka ngivuke ngakusasa uthi kodwa mangilelela ngibe namaphupha amabi nje ngosuku lokuqala engangilele kale ndoda ngibe nephupha elibi kube ngathi kukhona inyoka encekela ibele la loSisi into eningixoxela zona guys uthi kube khaya ngiyaqhubeka kulungile bese uthi lenyoka ilokho imhamba ke emzimbeni imhamba emzimbeni uthi kuvele kube ngathi kuyinto eyiphupho uthi athuka phaphame avuke imbuzo lendoda ukuthi indaba okay yini khona uphupha kabi are you okay uthi angayitsheli avela athule just decide ukuthi angeke azakwazi ukumtshela abese yasuka uLosisi bese iyaqhubeka lento balokhu bemthandazela uthi hayi abese yasuka loSisi athi ayingeke awuthi ngihambe ngiyobona isanusi ukuze ngikwazi ukukhuluma naso ngibone ukuthi le relationship ngoba kukhona izinto engingazithembi ngayo kahle nalo anda ngimthembi unento nje ethile ngayo abese yahamba yekwisanusi makafika khona ahlole nangempela simtshela isanusi ukuthi laba bantu othana nabo uthwele ubhuti lo uthwele and kunezinto nje ezithile ezimba abazenzayo so awuzame ukuthi udla amakhambi esintu bese uyahlukana nalendoda uthi hayi loSisi lona azitshele nje ukuthi okay ngizwile umthandazi but ke ngizoqhubeka nempilo yami aphinda ajole nalobhuti lona ngoba phela uthi nje uyatest ukuthi ngempela kuyikona yini hayi bhuti kuthengele ilanga ubhuti ambize bafika endlini abesethi bayathandaza ngithi iqale ukuthandaza njalo uanti uyathandazisa athandaze and then abesethi uSisi ucela afake isandla la kule trunk ukuze akwazi ukumanifesta zonke izinto ayifunayo nangempela uSisi makathi uyafaka uzwe ngathi kukhona into eyicubu ngathi kukhona izinto ezikhona la phakathi but uthi ngokwakhe makathi uyezwa uyabona ukuthi ngathi icubu zabantu uthi asikhiphe isandla hayi ngoba maye ayithinta inyama uyeza uthi inyama engathi nesikhumba asikhiphe isandla uthi makasikhiphe isandla abese ashawo uvalo athuke like athuke kakhulu uthi but angabakhombisa ukuthi uthukile vele afuna ukuqina isibindi azikhombisa nje ukuthi hayi we strong soldier yena of God hayi nangempela baqhubeke bathandaze uSisi avuke ahamba emsebenzini uthi kufika into ethi nje akamzibe lo bhuti angabe samkhulumisa hayi but ifike futhi into ethi hayi akaphindele khona hayi uSisi shuthi umuthi we Grigamba umsebenzi impela la kuyena guys ningangithuki ngiyaxoxa istory hayi ka bese uSisi uthi aphindele futhi aphinde ayo ngena khona lapha ehlathini uthi makafika khona la kulendlu le futhi khona nangu anti ukhona uanti libele khona ulibele bangena ulibele khona la ekhaya uthi afike uanti abesethi namhlanje siyaqhubeka siyathandaza athi futhi uzophinde sikhuleke simanifestela wena ukuthi uthole imali ube nomcebo hayi ke nangempela bakhuleke uthi into eyayimenza ukuthi aphindele ukuthi uanti kwakungathi umuntu oyikholwa and nendoda le usezi uyafola in love nale ndoda le uyithanda ngenhliziyo yakhe yonke uthi bakhuleke uthi uanti abese avula isuitcase leli ke namhlanje itrunk leli uthi makalivula awuzozwa yini into ayibona uSisi siyaqhubeka ke story sethu uyeza part 2 emhlophe
uthi mathi uyafika la ngaphakathi ufica indodla zemali. Uthi imali, uthi makabuza ukuthi imali le kuthiwe imali yakhona u3 million. Kuleli trunk leli yabeka afakisa usandla einsukwini kwatholakala ukuthi kuneyincubu zabantu. Uthi athuke but abe nokujabula kusho ukuthi iphupho lakhe seliyafezeka. Sanibonani ke ngoba nginibingelelanga ubongiwe lo Ndlovukazi ngiza nendaba wena uzanani nendlebe. Uthi athuke but ajabula ukuthi hayike uzoba inkinsela yase Gingindlovu. Hayi nangempela usisi bese ke athi umama lo yazi ukuthi kufuna ukwenzeni ke mntanami ngoba i-tax uSARS uzokulandela. Fune kuvela uhambe uye bank ushaye ngathi uyokwenza loan. Leyo loan leyo uzobe usuyayithatha imali yakhona uyithathe uyinike umfana lo wami yena. Umfana lo wami uzobe sekuthatha ekhipha le mali la akunike yona isiningi kube ngathi wena ububolekise umuntu lo othandana naye imali waseyibuyisa isiningi ngoba yena akayena wakulelizwe wena wakulelizwe. Uthi lo sisi bese ngithi mina hayi khonto engekho ke right la kusho ukuthi manje sekufuna ngihambe ngiyofuna iloan. Uthi kodwa ngizibuza ukuthi hey ngizoyifuna kanjani nje loan. Uthi kodwa ngoba ingqondo ngathi ayisebenzi. Uthi mangihleli nalabantu kube ngathi angingedwa. Kube ngathi nje ingqondo yami iyangihambela all together. Uthi yonke into abayikhuluma ngivele ngikholelwe yonke into abayikhuluma kumina. Uthi nangempela usisi bavumelane ukuthi uzohamba ebank. Uthi nangempela ahamba eAfrican Bank ayokwenza loan. Uthi bamtshele ngisho amount of money abafuna ayiloan uyolona malini u200,000. Bathi ayime high because uNkulunkulu uzomphakamisa le mali vele lo 3 million wakhe but ngoba uSARS uzomlandela kufuneka aboleke u2 million u200,000 ukuze uSARS ubone ukuthi no iprofit le ya 3 million ayithole kulo 2 million kulo 200,000 awuthole bank. Hey ibalo ayizwi math ayiphuma emlonyeni. Ayike abese usisi nangempela ahamba eAfrican Bank bamdecline aye kwelinye ibank bathi laba abese abafonela athi hayi bangideclineile. Ajabule futhi uthi iAfrican Bank imdeclineile ngoba khonto emtshela emzimbeni ukuthi man azikhali kahle la. Uthi bamdecline ebank bese abafonela la bejabula ukuthi bamdeclineile bathi bese beyamtshela futhi ukuthi hayi no hamba uye kubank lelo lusebenzayo kuyila kunanga ngempela yelo sisi ebank yakhe which was Standard Bank afika aboleka imali engango 200,000 nanga ngempela uStandard Bank uyi-approve loan. Uthi lo sisi lona bese kufika into ethi nje akahambe futhi ayohlola ayobheka ukuthi ngeke kukhona into engekho right. Axoxela abazali bakhe. Uthi ngoba bengakabaxoxeli nabazali bakhe ngalomuntu axoxela abazali bakhe hayi kuvunyelwa ngempela ukuthi hayi kuyahanjwa kuyobhekwa ukuthi ngempela laba bantu bayiqiniso nabasona yini isalamusi. Nangempela ahambe mabafika amtshele umthandazo ukuthi laba bantu laba bafuna uboleka imali ebank nje ubolekile bazoyithatha leyo mali baqede bahambe nawe baye ezweni labo bakubulale. Wena nje usuyoba isithwalo sabo uma uya uthola le mali le. Uthi ke usisi ke bese amtshele kanjalo ukuthi hayi bazokuthatha uzohamba nje bafuna ukuyothwala ngawe uzohamba nabo uyothwala bayothwala ngawe. Uthi laba bantu laba abaseMalawi. Uthi nangempela abese asuke emva kalokho abazali bakhe bamxwayisa avela masisuka kusangoma ahamba aye bank ayoshintsha ukuthi iloan le ingabe sangena kwiaccount reverse iloan bese aqede lapho engasabafoneli laba bantu laba zama ukuthi angabafoneli. Uthi kufike afone ubhuti ambuza ukuthi hawu useza yini ukuthi sisibonani. Uthi athi lo sisi lo ayingeke ngikwazi ukuza. Ucabanga izinto ayitshelwe izisangoma ukuthi laba bantu laba bafuna ukuthwala ngaye bazothatha lo 200,000 awenzile kwiloan bese beyahamba bahambe na. And uthi lo sisi into abebeyishilo futhi kuyena babethe akenze ipassport ukuze bakwazi ukuhamba bonke bahambe baye kuphi eMalawi ukuze akwazi ukuthi lo bhuti introduce lo sisi kwifamily yakhe. Uthi isangoma simtshela ukuthi njengoba uhamba nje uthi uzohamba nabo eMalawi usuyobulawa ngeke usabuya nawe uzobubalwa njengabanye abangasekho abaduka nezwe. Uthi abese yazama ukuhlukana nalobhuti. Uthi kodwa usashawa uvalo usagula. Uthi indaba leyo inyoka ebefika ebusuku izomvakashela uthi isafika izomvakashela.
uthi into ayenza ukuthi ayixoxe lento uthi ufuna ukuxwayisa abantu besifazane ukuthi uyacela ukuthi nazi ukuthi khona abantu abanjalo and bagcwele iSouth Africa yonke. Uthi mangasa ama details amaningi awashila lesi story, kodwa uzama ukuthi enze isixwayiso ukuthi abantu besifazane bazi ukuthi kukhona amadoda eza azokushela kanti akushelela ukuthi akwazi ukukheha aqede emva kwalokho ahamba ayothwala ngawe abese yakubulala. Abanye abase eSouth Africa, abanye akubona abase South Africa basemazweni angaphandle. Uthi so uyacela ukuthi abantu besifazane babe careful, babe vigilant, ba-check ukuthi umuntu okushelayo umuntu oright yini and uzimisele ngawe noma ufuna ukukusebenzisa for izinto ezimbi. Uthi into ayisabayo wacishe wakhipha iloan ka200,000 ayengazi ukuthi uzoyikhokha ngani. Uthi le ndoda le beyiningi nje izinto ebezisuspicious ngayo. Uthi ubengawanaka ama-red flag ngoba becabanga le ndoda iyamthanda. Uthi bhekani ama-red flags emadodeni lawo engicabanga ukuthi ayanithanda, awangaphandle noma wasezweni lenu ngoba sekuyingozi and bakuletha bakukhulekise basebenzisa uNkulunkulu neBhayibheli kakhulu ukuze bakuhehe bazame engathi bayakuthandazela ukuze ukwazi ukuthi uphumelele, kanti cha sekuyindlela bakufaka ngayo imithi ukuze ukwazi ukuthi ungabi nekusasa elilungile. Uyanixwayisa ke abantu besifazane ukuthi ni-check ukuthi obani enithandana nabo. Bongiwe lo Ndlovukazi, ngiyabonga.